kubeba ya juje. Ni amri ya kukuelezea kama maisha yetu ni kumtangulisha kwanza Mungu ili apate kutawala ndani ya maisha yetu ya kila siku. Haleluya, haleluya. Sasa Pasaka ni nini kwa Kristo wapenzi? Pasaka ni vitu viwili. Tunaona ya kama vile kwa kutambua ya kama kweli Kristo amefufuka. Mkaburi Shanamu ya pili, maandiko matakatifu zilisemaga ya kama atakufa kisha siku tatu atafanya nini? Ya tatu tutaona sasa ye mwenye ataanza sasa kuwatokea mitume wake, ataanza kuwatokea wana wake. Vitu vitatu jo vile tuhakikisha kufufuka kwake Bwana Yesu amalamuka. Batakuuliza munasali amefufuka. Tutajua je ya kama amefufuka. Ya kwanza ana mukaburi. Tunasikilizana. Mubabe paka hii njo Pasaka yenye mama. Ya pili ilianzikwa katika maandiko matakatifu. Na ya tatu ye mwenye kwa kuweza kuwapa nguvu ataanza kuwaonekania ili awape sasa nguvu ya kama sina mwenye kufa niko mzima. Sasa Pasaka ni nini? Yesu Kristo sana kufa, sana toka kaburini, changement de vie kwa Kristo wapenzi. Pasaka ni kugeuza maisha na mwenendo wako, ni kugeuza wakati ingine hali ya nyumba yako. Jambo yenu kugeuza mode de vie. Elizabeth, kugeuza mode de vie. Sema mbele na wewe mbele, kugeuza mode de vie. Sasa munanicheka au munacheka mode de vie? Haleluya. Twende mu nyumba yako, twende mbele mu nyumba yako. We mwenye angalia pale unalalaka na pale panalalaka batoto. We mwenyewe mishi afika kwako, we mwenye angalia hapo tu. Mode de vie, hali ya maisha ya nyumba yako. Batoto bena lala bien vile wako na lala, musele uko we na lala jole batoto beko na lala abana na bipande vya makarto. Na Pasaka itakuwa na maana kama na boba na kuwa muwali ya pale uko na lala na boba na lala vile bien. Unakuja huko unashangili, amefufuka. Batoto bena lala pa karton njo kwa kufufuka? Non, changer le mode de vie. Unarudia unajikazi kufufuka kwangu hii mwaka il faut na mi batoto wangu ba voile bien, balale très bien, bakule bien. Amen, amen. Ave. C'est une transformation, un renouvellement de vie. Kama wewe mama mukristiani, wewe unamtumikia Mungu, uko na mwimbia Mungu, na leo Mungu ashakubariki. No, Mungu anapaswa changer maisha yako.